Saat ini kita berada di resepsi saudara kita, kumpul-kumpul sama saudara lur. Lamun senawang taton pro ing sekar maneka warna ingkang ganteng-ganteng. Sekar ya sedyaning karepang bakal dirgayu. Warga putih lakban kaluhuran, warga kuning lakban kamulyan, warga abang lakban kabagyan, lamun kecil lakban kesakala. Sudah sampai rumah lur, resepsinya sudah selesai.